Svi projekti koje će učenici u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj napraviti u okviru ovoga čitavog programa Internet stvari, zapravo sami po sebi su jako napredni. I sigurni smo da će oni osnažiti tu djecu, ne samo da budu tehnološki sposobni danas sutra, nego da njima pokažu da je uspjeh moguć. Mi zapravo s ovim projektom prvenstveno razvijamo kulturu uspjeha, razvijamo kreativnost i pokazujemo djeci da je danas sutra sve moguće kako bi mogli postati ravnopravni građani 21. stoljeća, ali ne samo u Hrvatskoj, nego zapravo globalno. Ove godine u projekt uključujemo više od 100 osnovnih i srednjih škola i baziramo se na puno kompleksnoj Arduino tehnologiji koja će omogućiti da profesori i učenici steknu puno više znanja i da u konačnici mogu kreirati puno kreativnije i kompleksnije projekte. Internet stvari je koncept budućnosti. Na njemu se zasniva daljnja digitalizacija društva. Za realizaciju umreženog društva i interneta stvari iznimno su važne STEM kompetencije. Hrvatski Telekom kao predvodnik digitalizacije u Hrvatskoj ulaže u razvoj STEM kompetencija od najranije dobi. Zbog toga imamo uspješnu suradnju sa Institutom za razvoj i inovativnost mladih. Prošle godine smo se igrali malo sa ovakvim slagalicama i upravljali uređajima preko weba, znači preko interneta, a ove godine idemo malo ozbiljnije, znači koristimo platformu Arduino i stvar ćemo zavrtiti na taj način da djeca mogu dalje upravljati svojim uređajima koje su napravili, da mogu paliti, gasiti svjetla preko interneta, kontrolirati vlažnost, zalijevanje cvijeća i svi ostali projekti koji djeci padnu na pamet, a zna i biti dosta puno.